Timu ya Bunyaruguru yebandize kureba mu katimba omuzano gwaheza kutandika omu dakiika 12 erikwerwaho omuzani Titus wa Mbeding. Yamutera akatimbere. Biito bwanyuma obwire bukyaba Bushenyi Veterans bongiremu amaani kuteeba goro y'okwinganisa omu dakiika 28 etebirwe omuzani Julius Ruchamuzi. Kokutura okumbe nintura za America warebe ntunguka ebyo myanya nyingi entertainment na mnonge byemuzano is very important and crucial into the development y'omwanya. So nyoku nchi motivating teka musente kureba ngo twatunga timu ya mani omu Bunyaruguru. Ompira like any other game bagutangwa ikonka babamo a few chances which team ya Bunyaruguru ya utilizing chances zayo itwaona chance imwe twagitalizing so gwahendera batisingire ompira tegubadde mubi okusinzira ku side yaffe kuba tubadde tugwetegekedde era tusanyuse nnyo okubanga tufunye points esatu zino engeri gye tubadde tuzeetaaga. Nebaza management bakocheza abasambi wamu n'abawagizi baffe tuffe tukolera wamu era wekulaba nga tiimu eno ekyali ku kimeza waggulu.